Bui ba abane ba ratehang ba Sesotho sermons and programs. Re ya lebedisa letsatsi la kajeno ke letsatsi la 25 bedi ke a 12 selemo ke sa 2021. Mme re lebedisa re le hammoho kajeno lena moifo o kopane. Ntate Thapelo Mteti ke yena ka metjhining le Ntate Seiso le Ntate Molisi ke nna ya ditsokang kajeno lena ya di jeremelang hore mosebetsi o etswe. Kajeno re na le moruti Mokhothu Makhalanyane ke yena ya tla tla sebeletsa kajeno hohle moo re tla be re bohile taba tsa tse molemo re le hona teng. Baratuwa ke tshebeletso ya ho qetela selemong sena eo re tlang ho ba le yona lemong sena sa 2021 selemo se bileng le mepare metheo ya sona empa re ntse re boka morena ke hona le ha o le jwalo. Baratuwa ba ka ke lakatsa hore ha ke se ke tshilo hore re na le Ntate Mokhothu Facebook moo le ka like le tepheleo la rona ka ba la share le metswalle ya rona taba tsena tse molemo ka moo ka YouTube le ka teng le ka subscriber e le hore le le fumane taba tsena tse molemo hang fela ka dihlaha le ka mora tshebeletso ena ka di fumana taba tsena tse molemo ya moso o downloada bakeng sa nako e tlang ho arola le baratuwa ba hao ho arola le ba malapa a lona. Ke lakatsa hore re bua re le live lena gore live e mona live ke kopa hore nna ke na hlakore laka ke ngwa ho tua ya ho amogela morena o ntse hantle mokgatla letsatsi la kajeno re mona lo wa Tetsane ha Ntate Dr. Letete morena o hlonolofatsa ntate ka hore ke sebaka sa hao kajeno ke sebaka seo Thapelo e tshwaretseng ho sona. Ke lakatsa hore ntlhelo ya kae kapa kae re lebohe re bile le phonsathe tsa tekgeniki mona le mane empa morena o di hlakoreng la rona re qala kopa re be se re qala ka thapelo mme ke tla etsa thapelo e jwalo ha re rapeleng. Ntate Modimo ra o boka le ho rorisa ntate o seng wa letsatsi la kajeno re phamisa botle ba hao ntate wa halalela monghadi o seng mona ka ho etso mo wena morena o re ke re sa phela ke lerato le hlollang leo re le boneng ditshimong tsena tseo re bonang hore ruri lefu le hlasitse le metsa le sa qeke le metsa ka bohlaswa bohle mme maphelo a rona ke ana ntsa bolokehile morena ke mahua hao lentswe la hao ntate le tla howa lentswe leo ho latela buka ya Jeremia o reng le jwalo ka noto e thuhakang ntate re bope ka lona o re ntjhafatse o re fetole dibuka tse ntjha tseo ha lentswe la hao le reng o itswaletse bona ka lentswe la hao morena e tle re ha le qetile ho balwa re be re le ba tsotseng botjha mohlanka wa hao ke re ba le yena o kwae le mading a tswileng a morena Jesu moya o hallang sebetsa kelellong ya hae sebetsa mmeleng wa hae ka hohle hohle bakeng sa ho matlafaletsa tshebeletso ena ka jeno babudi ba teng ba buileng hona jwale ha ka santsane re bua ba le marangrang a Facebook ba le marangrang a YouTube ba bang ba sentse ba share le metswalle ya bona re santsane re bua tjena moya o hallang o sale ka pele ho etsa mosebetsi ona itlotlisa ka hohle hohle ka lebitso la Kriste ra rapela amen. Moruti wa ka ho ya ka kae ke thala ke sena ke kopa le nna ke le dumedise bitsong la Kriste bohle ba shebileng marangrang tsa le ba leng kwana ka tsena ka jeno ke tlo bua ka sehlooho se reng tokoloho ya rona e hlothwa re shebile jwale ke tlo bua ka tokoloho ke bua ka freedom tokoloho ke bua ka liberty tokoloho ke bua ka emancipation tokoloho ke bua ka deliverance mme ke tlo e sheba ke shebile ho tloha mahlakoreng ohle a bophelo ho tloha malapeng puso kerekeng kaofela ke bua ka ntho e bitswang tokoloho freedom
ditjhaba tse ngata tse qetelletseng di fihlile kwano Afrika e tlase ena di ne di hlaha hodimo Middle East kwana, moo teng e ne e re ha ba ntse ba disitse diphoofolo tsa bona, ba ba le makgulo a bona, ho fihli ba bang ba matlanyana ka hodimo ho bona, e ha ba fihla ba ba hatella. Ebe batho bao ba reka hore ba tlohe bobakeng tseo ba yeng teng, ba nna ba theoha ho fihlela re le monana re fihlile qetellong ya Afrika, moo e seng e le lewatle kankane ho Natal, kankane ho Cape Town. But tshebetso le leeto la batho ho tla fihla mona e ne le ka ntho e le nngwe fela, tokoloho. Bana ba batla ba fumana diphoofolo tsa bona di na le tokoloho ya ho fula ka tsela e di ratang ka teng, di sa kgathatse. Ba lakatsa hore ba tsome moo ba ka ba tsomang teng ba sa kgathatse. Empa ba etsahala hore re qetelletse re tletse, mme ho na le ntho e bitswang dipuso le dipolotiki le marena le dikereke. Jwale ke kopa hore ke bue ke sa tla ke qala fela ke bua ka taba ena. Tse ding tsa dintho tse hlothileng ntho e bitswang tokoloho ya motho lefatsheng ke ntho e bitswang kereke le mebuso. Ntho tsena tse pedi ha hona ntho tse kotsi ho feta tsena. Haeba o sebetsana le mebuso, ha hona ntho e kotsi ho feta ntho e bitswang puso. Haeba o sebetsana le kereke, ha hona ntho e kotsi ho feta ntho e bitswang tumelo kapa religion. Ho hlotha le ho nka bolokolohi bo Modimo a bo fileng motho. Yohanne kgaolo ke ya bo 8, temana ke ya 32 le ya 36. Enana ya 32 a kala re le tla tseba nnete, mme nnete e tla le lokolla. Tla tseba nnete, mme nnete e tla le lokolla. 36 e re ka baka leo e ka re ha mora a le lokolla e tla ba le lokolotse ka sebele. Jwale bao re subscribe tabeng ena ya bo Kreste, re dumela hore lokolotse ke Kreste. Be ka mantswe a mang, tokoloho re nang le yona ha ya tlameha e nkuwe ke mang kapa mang, hobane jwale ehlile ke ya madi. Jwale ke rata ho e qala bo Kreste mona ka hore ke ya madi, hobane ha hona tokoloho eo motho a kile a e fumana ka ntle ho madi. E le madi a bana ba batho, e le madi a ditjhabatjhaba tse hleng di lwanelang. Jwale ka bo Kreste ho thwe le madi a Kreste. Jwale Kreste ha re lokolla, o rata re lokolle fela semoyeng, sebele. Jwale ka re lokolla, tokoloho ha e ne akareditse dintho tsohle, e ne akareditse ntho e nngwe le e nngwe ya motho, kelello ya motho, boiphediso ba motho, dipolotiki tsa motho. O na lokolla motho boemong bona. Mme ha e batla ka sheba morao, re tla hlokomela hore ebile e tla ka tsela eo ho ba Hebrew, e leng yona reference e kgolo kapa moo teng re itshetlehileng haholo teng ho latela lentswe lena le re reng ke la ntate Modimo. Ka hore batho bona ba bitswang ba Israel ba ile ba ka ba ba kgatellong, mme ha ba le kgatellong moo ba batla ho lokolla hore ya ba ntshene ya bo tokoloho ya tjhesa ka hare ho bona. Jwale ha ba e batla jwalo, Modimo a ba tshepisa Mesia. So ba qetile dilemo ba hlile ba bua ka tokoloho. Mme ke tla bua ka dithapo tse 4. Ha o etsa selalo, ba Hebrew ha ba etsa selalo, ba na le dithapo tse 4 tse leng teng tse sebediswang. Dithapo tse kaofela di emetse ditokoloho tse fapaneng, tseo ke tla ke bua ka tsona tsatsing la kajeno. Jwale ha ke sheba hantle, nna ke ile ka ba karolo e utlwisang bohloko ke ho hloka tokoloho. Number 1, lebuso. Ke ile ka bona ha o sebetsa le motho le lekana ka maemo le mangolo, ntho tsohle le fapana ka lebaka. Jwale ka lebaka la hobane puso ya hao e hateletse, ebe ke tlo fumana ka tlase. Ke ile ka sebetsa morafong mining, moo teng ke ne ke tlamehile hore ke bute bo santata ena ke buta mosebetsi hona ho sebetsiwa jwang ke le inspector. Jwale ha ke qeta ho buta mosebetsi, jwale e tla ba ena mokabedi wa ka a na le standard 2, bonyane nna ke na le standard 7.
ka lebaka la kgatello e ne le teng pusong jwale ebile e tsamaellana le bana bao e leng bona ba hatelletseng jwale ba fuwa menyetla eo so motho a hatelletseng ya mo hatelletseng o nka menyetla yohle e tlamehileng ho ya ho yena ho isa ho yena le bao a ba ratang. Jwale tokoloho ne ke buang ka ena ile ya rekuwa semoyeng, ya rekuwa dinaheng, ya rekuwa ka madi a batho. So ha le tlohela e tsamaya e bolela hore re kgutlela bokgobeng le apartheiding le bokoloni. Le tla tseba nnete, mme nnete e tla le pholosa hore tokoloho, freedom, liberty yeo re e fuweng ke Modimo e tle e seke ya nkuwa ke batho ba Israele. E nngwe ya dintho tse ba ne ba di etsa ba santse ba qalentse hore ba hatellane, ba hatellwe le bona jwalo. Ba le ba etsa ntho e bitswang jubilee, ba re ka dilemong tse 50 ho tlamehile ho be le ntho e bitswang jubilee. Ntle le mona bana ba le dilemo tse tse 7 ho thwe ke dilemo tsa tokoloho, tsa tokoloho. Dilemo tsenana tse 50 ho thwe ha di fihla ebe ho thwe motho e mong le mong ya nang le lekgobo a le lokolle le lokolohile ka mora dilemo tsena tse 50. Batho hohle mo manang teng le kana sa ba phuswe ka ba bukeletse ba peteleditswe kae kae ha ba bukele naheng ya bona ka ntse ba ke ne ke shebile ka thasello e kgolo Lesotho ha ono go ketekwa dilemo tse 50 ka bona mahlabisa dihlooho ka bona batho ba ya mane ba lo tawa stadium naha itse dutse kwa ho sena motho a buang ka yona hohang. Jwale ke sheba le ka mona ka buileng ke hore ba ne re nakong eo le buang le re jubilee batho ba kgutlela makgabobo, dikoloto di a lokollwa, dinaha di a kgutla, land e kgutlela ho beng ba yona. Batho ba kgutlela hore tsamayang le ya majareteng ana a bo lona e sale a nkuwa ka mokunyata, a nkuwa ka di-bribe, a nkiswa ke barena le batho ba bang ba neng ba sebetsana. Ke la ka bona o sa etsahala letho ka hlaba ke tlo ka ba jubilee eo tlo bua ka ena hantle tsena. Ba Israele bona ile ha jubilee fita fela motho a lata jarete ya e sale a enkuwa hobane bale ana kolota mamma jale motho ha e kgutla jarete eo ya ngwana motho e ka ba dilemo tse o se sebedisitse ha di soka di patala yona sekoloto sela se no go wa kolotuana ebe ya kgutliswa. Ke ga shaba hape hape ka bona ba Israele bona bana ba treat taba ena hoba mantswe ke ya shebile mona ke tokoloho, topollo, pholoso le ho tlosa. Ke mantswe kaofela a amanang le ntho e bitswang freedom, ke mantswe kaofela a amanang le ntho e bitswang emancipation, ho lokollwa ho tswa ditlamong kaofela. Ba Israele ba ne bana le ena ne bitswang ya tokoloho. Ho thwe ha o no kolota motho, that's why batho ba tlamehile ba lokollwe le dikoloto. Ho thwe ha o no kolota motho e ne ba motho e tlo mo kolotang o fana hore nako e ntse o mpateng ha o sa mpatala ke tlo nka dikgato tse matla. Nakong eo a nkang dikgato tse matla ho thutetse sefo ka ho fetisisa hobane motho ya ona fika a nka a nke monna a nke mosadi a nke bana ilo wa makgoba a hao ebe ntho nyana a neng a dula ho yona e fihla e fana ka dipikiri hantse o ska ba mama kapa manga ka kena ho yona ba ska ba kena la ba ka ho etsahala mohlo e kokotelwe e paseletswe e be ikwe jwale ha o feta o e bona o bona ena ha e sentse tjena motho wa mo ke ha neng ya senga le bokgobeng ka lebaka la hobane a ile a kolota ka motho tsela yo motho a ka lokolwang ka ena fela e le mo hodile ya mong wa hahabo ya ka bang ditjhelete e ngata ya ho tla patala mokoloto wa hae hore a lokolohe ntle le mo ile mona ka phela dilemo tse no fihlela dilemo se no tsa tokoloho ha o sena motho ya tlang a fika kena a wa mo lokolla. So ene mo sona ha e le go ba ngalo ho le hore ntate isele a butse se mshanyana la pellang bana ba banyanyana ba le ka mo sa batho ka ba mida a butswa la pele ntse le ntate a moholo jalo ka ntate mo lebekene ka le baka la bona fela ana no kolota o fetwa le goba la bana le mme ya se ntse a usinya a tsida ha e ana le hae a hletse ka hae a hletse ke dignity ka bona hletse ke boleng le seriti sa hae
jwale o fetoile lekgoba la motho e mong hobane jwale a mokolo ke lentena e ne e beha motho bophelo ba motho tlokotsing a sena tokelo ya ho rapela ka tsela eo a batlang a sena tokelo ya ho etsa dintho tseo a neng a di etsa tsa leloko tsa leeto ya hae. Ho ka fihla e mong wa habo wa ke rangwane kapo ke mang a amanang le yena ke tlo patalla motho ya motho ena ha a sa fihlile jwalo a ye ho motho a fihle a bontsha wena ntate ya nkile motho ena lekgoba ke tlo tla ke lokolla bana bana ntho tsena dipikirihadi tsena tse kokotelletsweng monana le mating lena tse di entseng jwalo ho thwe di ne di sa ntshwe fela e le ha o qeta ho patala fela banna ba thala ba matha ba amanang le motho ba di hopola ba di senya hore na motho ena ba batla ho marangrang a hae a betsa jwalo ba ne ba senya because e ne le nakong eo ba re jwale ha tsetsa tjena re lokolla motho ena wa bona o ka tswe bokgobeng mo a ya tokolohong jwale tokoloho e buang ka yona ka hare ho bibele e ne e kamantse e tswa dinthong tsena so ke yona ke buang ka yona ya bohebe ho ya bokgoba then e le ka re ba kgepetsa ke bontata bona ke bana ba kushe ke bana ba gama ke bana ba bo kushe ke bana ba bo phuti ke bana ba bo kanana ba kgepeta mme mo ya kgepeta o bitswa Misrael jwale batho banana ba neng ba hatelletse banana ba o e leng leloko la bo Abrahama la Shema ba ile ba ba le mathata a bona a ditabang bana ba Jacob ka bo bona ba qabang ba hloyang ba rekisa ba monelang go batla go bontsha bona go tlo ketetse go tla tokoloho na lo re kenya letsoha kae ditšhaba tse di kenya letsoha kae le mo re tswang background ya rona e kenya letsoha go fihlela re be re ba iphumana re le boemong so ba ile ba hloyang ba monelang ba jelesetsa ba honohela qetellong ba iphumana ya e neng ile moetapele wa lelapa leo la bona ba mo rekisa hobane ba sitwa ho mo utlwisisa malapa a mangata dinaha tse ngata o bona banna ba matla ba bohlale mona mo re teng Lesotho it's worse all these intelligent men banna bana ba bohlale ka ho le molemo entse party ya go banna bana ba bohlale ka ho fela ba ka isana naha kae e molemo o entse party ya ha a o khaona motho ka hana ka ena ha o bona ke maboko a magana ene ka ha ka sebetsa mo ya bana ha ya go ne ho le ka di idea tsa ro ke ba le bobodu ba hloya mobodu ba hloile mobodu ka ofela tsena ke banna bana ka ofela ba bohlale batho ba bohlale ba le ka hare ho lelapa ha ba rate kapa ha ba kgone ho sebetsana mmoho le ke yona ntho e etsahalang mme e isa kae bokgobeng dikoloto tsena tse di nang le tsona ho ja banna bana ba bohlale ka ofela ba sebedisa mabako a bona ka di maemong a odileng ho di maemong ana ka lebaka ba di a rona aibo re ke tjho Lesotho le tinne le bile le hatellwa ke maburu ke manyesman ka lebaka la hobane Basotho ka bo bona maAfrika ka bona ana hawa la tsena ka le etsa ba iphumane ba le fela modimo nna ba hauhela le tla le lokollo point ya kae le ala ka la hloyang motho ya tlo le lokollo ha tswe ka o tswa hahalo modimo a re wena mohle wena tla lokolla ntse le ngwana bo bona ke mo ka meleletse ka mantswe ba ke le nna pola hao la le ka la ba tsietsing batho ya tla le lokolla ha ebe le ya pholo ha ebe le ya tibela le tla tibela ba le tibetsa ke wena batho motho a ka le lokollang hape ke mongwana ha o le mmele ntate la ba le ha ebe le tla survive ha le tlo survive sa ke motho yo ba hlaka tsho e mongwana ke yana tlo survive naha tse tsa rona ha hona motho a tla hlaka ntle a etse hore di lokolowe dikolotong tsa matjhaba kgatellong ya matjhaba ya intellectual property kgatellong ya matjhaba ya hore di dominate ya ho fihlela di laela
Not another Shaba, the Hatwin enemy who go WHO, who United Nations. If you truly report up for to tell Lyland dinner, gets about this gets about and in Hazanakawa, Litrona, Valley Kimi Kupa, international serious batters. Tomorrow, you can do the yes, bus. That's the deal you look to me. The liquid shop I wore. Consider you look to me. But to man of the detail. If I'm going to say, and I'm going to tell a Mokhothu. If I'm Prime Minister, Prime Minister, and why you pay? As soon as I'm going to get a research out to man of that, Penny Jevan, teacher me, Kevin, about no that you are one of the conditions. But if it's a condition precedents. But I want to feel it. I will be get a feature. What I'm going to tell you, we will the bone me down more. As I who put up a young lady. More than how that you from our land, who put on our lucky. Who pull inside America? From Germany, one and a suit. Lenti chiamo tu che va. No, man, sempre no. Io ti devo dire sai how le mo kopa o ha ile ka ga ja ga mo nne o tla dula o le segole se mo mamela le ha puta o tla go mona o bua ntse sena keleng fela o tla mamela wa vale matla ha o fane ka o motši ka le baka la go bana le sa kopana ya wa Basotho ha ona mo batla ya teng o ka hlae mongwe wa thuke mojapela wa thuke mang aba bohlale ba ha hona mo client ya sulanga ntsele le a gwana left and right ha hona le lapa le itwantshang ha hona mo le yanti ka bona batho ba sebetsa bana le ditšhelete go sena mo ba yang dilemo le dilemo bana ba sa etsa ba sa kopana hona mo tla uwa teng tla dula le gateletswe le ke batho ba sa bona galeng bibele hona le mo buang ka monna o hlale motho ya go hlale le ha futaneng ha mamela go mo futane ya go hlale ha na thuso eletso tsa hae di phedisa batho ba bang ha di mo phedisa ka Palesation mo Ekelesia chapter 9 how ka bala from verse 12 to the 1 okay bala ibile yetsa story ya go motsono le teng o le monyanyana wa hlaselwa ke setšhaba se seng ya setšhaba se ba se o hlasela ya monna fela wa mofuta le fela le bohlale a se follows fela ka morao mo ha ho aba motho a mo gopolang gobane bohlale bo teng bo phedisang batho ba bang batho bo sa o phedisa o ka e bona ntshena le mo sebetsa ha o hiruwe ihlile o phedisa moga o fumana go dimilione le dibilione tika kena batho ha di lapeng dilo a hao man ka fumana ntse struggle le dibi bohlale bo tlamehile bo lokolle le setšhaba sa hae dikhapo tse 4 tse neng di noa ka nako ya Paseka dikhapo tse e ne le dikhapo fela tse buang ka itokolo go ba Israele ka mantswe a mang ba ne ba phela ba bua ka ntho e le nngwe lokolo ka mantswe a mang lokolo go kgona go etsa kaeto ka bophelo ba hao o lokile ke motho o thwe modimo ha e ka bolaya fata ka mora hore jwale diabolosi a kgelese motho ha ba ka ba bolaya because na motho o tlamehile a fuwe bolokologo freedom of choice ha ka lahla fela wa lahlela ke yona o sone go botonyana ya motho e mongwe a itse mo lahlele ke le modimo le nna ke le modimo tjena ke tseba go ba tshwana ke ba batlela ntho ke ka ba tima tshobitswang freedom of choice tokoloho ya go etsa keto ka maphelo a bona a ke tsebela go tsona le kere ka maphelo a rona modimo a re ke a o fa la ka ba re ai nna ke kgetha go rata satane modimo a re ke a o lokolla le teng lokile la ka ba kgetha go mo rata le teng ke a o lokolla ene o ibile a go lafi ba no ntse lo ntse lo ngwana gona re bo mang re ka timang batho choice
ke maketse mebuso ona jwale tjena ikeme ka taba tsa COVID e re mebuso ikeme le paketsa ka ditaba tsa COVID e nka ditokelo tsa batho di-ethics tsane re di tseba tsa primary healthcare policies tse hlomphang ditokelo tsa motho confidentiality ya motho ya mole motho wa kula o prime minister wa kula ho tsweke COVID how what happened where is it wa motho ya mole mo lefu la hae ha le fela le amangwa le ba COVID a le sa le kunutu la motho a sa le ntho yena ka re ke batla ho bolela la tsela tlo a eno bola weekend traitseng e tswa ka etaba tsena tokoloho ya batho ha e nkua ka mokgwa ka nkua ka taba tsa moruo ka ba taba tsa health nna ke ne ke le kgahlano le ya taba tsa bophelo ha o thwe di free fela hore hae hobane ha di ba free ho thwe re tla o jwetsa re tlo fa jwalo ka dikolong batswadi bana ha bana even a share ya o bontsha hore na re batla curriculum e betswang ke rute bana ba rona eng tse shotang ba ifuwa education e gae curriculum ke ene matitjhere la ela te finish and class e jwalo fela e bontsha hore tokoloho ya batho e fupuwe tsamaile ene ba shebile matsong a bona ba bile ba ya ba lo ruteha hore na re nka tokelo ya setjhaba jwang sona ke ba le ngaka ha o mona ne ntse o hlompha nene all of a sudden o na le corona ngaka ya ho ha isa na hlompho wena e se e tlo tla e bolela hore ai le eno le ena o na le corona le eno le ena o na le a ke ba bona ha ka tla etsa hore ha e bona hore ntse etsa empower ntse fa matla a dipolitiki sa ta bua ka metswa ya ke re nna le corona jwale ha nna le corona ke tlamehile ke le sireletsa ka o tla le kenya phafa a ke re ba bona ke etsa jwalo tokelo tsa batho di a tsamaya batho ka tello ba tlo ba sena ditokelo batho ba re busa ka tsela eo modimo a sa rata ka teng ene setjhaba se senang ditokelo se dula se kukuneng se dula se le bohloko so monota se sa batla ho fana go se monate sona mona gore se sena go done se baka stress se fetela bane se fetela mana go tlo ba le batho ba kulang ba la skanyana go bona motho la go boela mosadi wa a mo tshwara ka diwasheng o na le stress se ba kwa ke naga se ba kwa ke speech se ba kwa ke pleke ya hae tsholo le mo kwatile ke stress o bona mo busia ya na le stress se tswa go yena la peng kwana se kwa bana ke mmuso le speech la hana mo ka kae ho hlamo ke ka tema tlo ke tshwere ke corona kale ga ka tla tula le fele le tempele ene a sa enter fela tabua fela lona be ba channel ena ha eba itla kwalwa lona ena kwalwa nna ke a bua ebe matuna a ka ba sebetsi a fumana banna ba le fiumo na ba kopanya diboko mona ba le frustrated ke tshetsana ho ba le primary health care e re buna ile kalong ya o manage bona ho thijela mafulwa e o so le ba o fitla mo ba ka le etsang ha o sa enter o sena COVID certificate o ska batla mosebetsi sa vaccinate o ska batla mosebetsi ke ntho di sele ntho tseng vaccination e nepaetse ho batho ba ikgethang hore ba etse e nepaetse o ba ikgetha ka sa ikgetheng ba tsuela mana ba tla o ka letlalo mana ha ne ba phela ba tsuela ba tla phela ba ha ba tsuela training health e tsena mmeleng ya bona le teng o sutha ditokelo tsa bona ka mokgwa o sa tshwanelang ene ka bona ba ntse re tlaetse ho hatellwa o gore na tsena di kotsi ka bele monna ke eno hatelletswe ke mosadi a kwa ke mosadi lapeng ka ke mane fela o batla ho hatella banna ho ba tsebo ho bontsha ho lena monna ka la ba e parlamenteng di ke letsetsa melao a ke go bona tsa melao ya le a fuwe matla be le tuna lo letsa cassette gore ke ne le kwena ka fela ebe PS wa entsha gore ke ho tsweke ana di tswang ntwe notice ka po ke ka ba ka isa le directive o fumana ba tshisi ba tlo fana ka di directive e mo o go se ka le stress se tla mo ga kwa ka hena ke stress ha ile ke reke man di kwa le etsa le fa di no ha be le tsa bone hantle ke sa le di no o bona motho ba le tlasa ba matha ba mo di no ba se because mo bua ha e tswa a ke nna ya hateletse mosadi o hateletse monna o hateletse batho ba hatella jwale ke stress ba tswa la ke ke mona motho no ke etsa ba wa ngata ke khona ke tshwake ka le bone mo ke reke mane thusa mmae yena tšhelete ka o fela e feletse thaifeng
Maya pula mana sa kgone go ya ngakeng ka duela ditšhelete ga o etse go tšhelete o ise thaifeng ke ditšhotlwa ke nka thoga ke re lona ba bang bo mma lona ba kuda o na le mo ba dulang teng tšhelete ya lona e feletse tithing e feletse kerekeng because kereke e o ruile kelello jalo ka mebuso re bana ka tokoloho ya rona re shebile jale haebo ga ke na e tloela ke bua ka ya dipolotiki ke bua ka ya social bana ba rona ba le banyana ke le di-teenager ka fela o santse a mathiswa around ho ya hodimo le tlase ke moshanyana ngwana wa morwetsana ha sa kgona ho itapela sa laolwa ke because ba ba itse jwalo because ba tata bona ke bona ba etsa jwalo ho tloha mebuso ho ya tlase modimo yena a fa motho freedom of choice go motho a ka ikgethela gona go molemo keng motho wa ka bua a ha ntate ba ba tla mona e hatadi e mo e sentse la hatadi man batho ba utlwe modimo a ba utlwe modimo empa modimo o na entse motho a mo tshepile kelellong o motho o tla phela mme a ka phela ka tsela eo ka yona a ka sebedisang kelello eo modimo le motho a ka sebedisa kelello le modimo a ba le botho motho o tla etsa dintho tse nepahetseng a ka ba etsa dintho tse hatikelang tsa imo mao economy ya rona moruo wa rona o tsietsing bana o laolwa ke batho ba bang re sa ba tsebe a o re go thopa parafini nyubi go thopa petrol e nyulile o tla se le ntho ke re yena bona ha e nyulo go ba dire ke ntšha a ke le re hateletse fela ha go go bona ho etsa go se nyubila a ke tla se thubi a go ke la la bona ena se bila ka tsaetse ke se bila ka ha re na le tukelo ka botsa ha di eme re botse le go etsa la mo why is it 20 why is it 15 why is it thewa go etsa la jwa ke re a batho ba economy ke bo ka mantswe mang motho ya hateletseng o fane ka matla hae kgatello bogolo ba bana jale ebe bana ba haile ba bang ba tlang ka morao ho bona ba santse ba etsa ba ja fa kgatello ena e leng teng jale ke re ha e fitla kerekeng ke nnete e soka bona re di bone le di-television mona batho ba bua batho ba jeswa dintho di hana ho fela batho ba etsiswa dintho di hana ho fela simply because a sena tokelo ya ho ka question kapa ya ho ka botsa why bona go baneng bo mme tokelo eo ya ho botsa rona why go baneng e filo ke modimo e re bue ka madi a morena Jesu e re bue ka madi a banna le basadi ba dinaga tsa rona tsa Afrika ba batho ba ba ka botsa ba ka question ho tlela ho utlwisisa re be re kgona ho kenya letso gore a tla ile shebe jena bona bo bona ne re sheba tse ka laolang tjena gore tsena iska ya anela setšhaba kaofela kapa ya bolaba teng empa ntse e hlompha ditokelo tsa banna le basadi jale kitse thata ba rena ke a bona ka malapeng banna le basadi ba bang ba hatiketse ditokelo tsa baba ke re basadi ba bangata ba nyetsweng ke banna ba matla ha ba sa tseba le hore na re ska ka ba matla fela o bua ka dipolotiki sa le baruti because mosadi wa moruti o sa bitswa monna so e mo etsa disempower from profession ya hae le purpose ya hae bophelong maemong a mangata west e be ba kereke ena ne ke keng jale a tla bua fela a bulelwa jalo so ya bothabo go se bua mo ha le su a tloela ntho engwe le engwe a nang a etsa le a neng a e bona ka bona a lo etsa ya because ha na tokelo tsa hae di tlase ebile re dipolobeditse ka hore a mmamoruti jale o tlamehile o support so o phela a support-a purpose ka go boleng ba motho ye mong fela ba hae a ba hatiketse ka sa ka bona mohlampo motho ha e hlileng banna ke ne ke tlamehile hore be ke la ka etsa go go bena le gore ke matha ka mora motho ya monna ka pitso ya yona so pitso ena qetellong e petwa thabo e se tlhonolofatso ho yena lo bana ba ha ka morao ho moo so ke re le basadi ba bangata dikelo tsa bona
it's ka tsela e tshosang go lenyalo ha o le la Kriste lona ke meleko e shebile meleko go meleko ya meleko mosadi ha nyalo fela wa bolello go tlosa lebitso lena la gago go tlose eng re fitle go bemo jwale re be go kenya kerekeng jwale kerekeng mona monna gago ke moruti jwale gona go tlo o bitsa mma moruti bogawane le bana ba hae o shebane le ntwe go meleko e jwala tshweu tokelo ya hae o jona ngwana wa shale di tantho di etsa etseng a ba bitsa ene sele le khutla e tloga mohlautlwa a nyalo wa rona ke nyelo fela ke kgethuwe ke batho ba dokasi ke bo mme bana ba re yena ka lokela yena le tofu bona ba tsho le moetele a tjena ke na re motho ene le mamoruti ne leng fela jwale o sa le tje ke tsela ya re mentseng ka yona ke mo mo ya hateletswe o etsa o bidisa go e ka re jona mo ne wa ka nna ona na fitela jwa le ke a tseba go jona bo a bidiswa ka mele o twa go mmela o ka tsana ke bidiswa tsotela di ne di twa tliswa ke tsotela ka mali di family ke ke ba lo ya la le dikiraketseng ke maketso hona jwale tjena batjha bana ba tjintja ba sa tshwana le rona bana ba rona batjha ba sa isheba le ka ne le sheba tabena because ba bona hore no matjhele se le ba tsamaiswa fela ba tsamaiswa fela ka ntho tsa utlwaleng ene ha o a botsa o na tsibela o so botsa too much wena ke o so batla ba le gabela ebe wa tloa mo dikerekeng a botsa le ba ruti ba tengile ka ba botsa ba bona go re etsa so re sa etse so a missionary source and second I say a tsholo missionary yo ke ma o wena o so kweshela di missionary so tla ba le gabela tsamaya ga go se so batho ba tla ba itse jwalo go etwa jwalo ke di so ke di kwa ke fela tsa di party tsena tse senang thuso motho a ka botsa potso ga ya go kusisi bonda le re le tuna le intelelela la bona le ntse tshunetse le thusa tšhelete ya setšhaba ka mo oh wena o solo wa direng motho a ipotsa ta potso e fefela jona ke ba etsahala bona ba tsamaile man la ka ba le wa botsa tsa mo bua le mona tla botsa batla go etsa nne ke la ka tswa ke ne ke botsa fela gona ka ne dijwa le tata msisi bua le wa go bua ka tsela e thata kana jwa sena ta ba botsa o tla go teng nne ke la ka tsamaya ke la ka fashion gona tata Thabane go bane jwa le bona o tsamaile ka dilo a sa le yo ka mongwe ya tibelwa di privilege tsa fela o tswalo ba ba nyaka ba silence le dikereke mona ba sa tlhaga go se la ka question ba ke ke tshwetse le tsebetse jwa ba bona wena so tseba go ta bona mnya mo tukolo e le siko utlwa ene tukolo e inkua ho bona suthu a bona le shi jwale ke re ba buisi jwale monate ba o tsikere ba e fumaneng ka corona ao nna ke re tlhonolofatso ya modimo se ka batla mali bo batho ba hateletseng ba nkileng ditshelo tsa ba e se ka batla mali bona yes ebe yona e tsamayang le bona go fitlhela ba kgotlisa mali go se jalo ka democracy ba la ba re puso ya setšhaba ka setšhaba batho ba tsena batho e mo le mo bolela setšhaba bona se etse jwang ba Israel o thile ga banwa cup se cup ene ya bona number 1 cup ene ba ene le cup ene e bitswa the festival of freedom go mokete wa tukolo ile number 1 number 2 na banwa e bitswang the festival of redemption ile nya tukolo ya boraro ene le bitswang the festival of freedom from Egypt go balokolote FFP jale ya o katela ile e no thiki everlasting freedom go kapotsena ne di dula di jwa ga ba tota ba tsela go fitlela o fitlela so ba Israel bana ba itshwere tshene go kamantswa mo tukolo ile le tshwe la ka ditsebeng tsa bona bona go yotlhe ha motho a kekeng a lokolwa fela o tlo ba tsietsing ya bophelo lo hatella ba ba sheba batho bohle ba hateletsweng na ba hateletse ba bang jwa bona batho bana ba hateletswe ke maburu ka mane ANC ka mane le bona te wena dilana le ditokelo tsa batho ba tshwanang ntle le maburu le bana ba etsa ka teng bona maburu ba se le Lesotho mona tsela eo bona ba bali ka teng le a bua ba hateletse ka teng ha ba khutletse the same toralo the same thing that ba di etsa ba di baleya mona ke tsona ba le lekisa tsana ba tshela mo ka ba tlhamo ka re tletse ba re tswa makae
ba di etsa. Tokoloho ya rona ya nkuwa. Re file baruti, re file dikereke, re file babusi, re file bahiri ba rona, re file le banna ba rona, re file le basadi ba rona. Re baletse le batho ba senang tokoloho ba ke ba kgona ho sebeletsa. Le ba Israele Modimo le ke la kgona ho sebeletsa le mona e kgafeta le hateletse. So mo moya wa Modimo o leng teng ho na le tokoloho. 2 Corinthians Bakorinte ba bobedi chapter 3 verse 17. Mo moya wa Modimo o leng teng tokoloho e leng teng. Mo tokoloho e leng siko o tsebe moya wa Modimo ha o tsotelela moruti o mang. Ha o kala batho ba tshaba hore ba botse. Ha o kala batho ba tshaba hore ba re nna ke sa ya kaina because ha ke itumele ntho ena o etsa. O tsebe moya wa Modimo ha o. That's why we stand for. Hallelujah. Tokoloho ke ntho e Modimo a freedom, liberty, emancipation. E rekwe ka madi a banna le basadi. Mme a se ntho re tlamehileng re e rekisa. Ke a kopa ba ska ba re rekisetsang ditonakgolo, matona, marena, di-prime minister, di-president, ha ska ba re e rekisang. Ke a ha re di thibeng nako tsohle, ha di eme re botse. Di a kae? Ba di tloha moo di a baneng. Re tseba hore di a kae baneng. Tokoloho ya rona e hlothoa e shebile. Re fana ka yona ho. Ha ke tsebe le ya bona. Ke ne ke botsa ba bang ba bo health ke ha ka di-ethics di kae? Consent di kae? Ha o sana ntho tse jwalo kaofela. Jwale ka ithuta hore babusi bana ba Modimo ha ba na le molato. Re ba rutile tsona kerekeng ha e tokoloho e le tsamaya. Bukeng ya Isaiah chapter 1, chapter 61 verse 1. E re moya wa Modimo o ntlotsitse hore ke tle ke rute tokoloho. Ho ba go le bua le mafutsa le ba ditokelo tsa bona di fane. Tokoloho, freedom, ke right. If motho a e fuwe ke Modimo, tshimoloho le ha motho ana se di fela nkebe ka tlosa right ya motho ya ho kgetha. Monna e mong hore ke hore fela batho ba fuwe nnete le dintlha ka botlalo, then ba ka kgona hore ba etse ho nepahetseng ho ka thusa le setjhaba sa rona. Basotho, Ma-Afrika ha hlolehe ba thusa dinaha tsa bona. Taba ke hore fela ha re tshepahalang ke ba fe ditaba kaofela. E le kerekeng e lekane. Le malapeng ha re faneng ka dintlha kaofela. E tle re bone ho tokoloho eo fanang ka yona ya ho lokolla ke wena, ya ho lokolla ka mantswe a mang tlamehile o lokolohe ho fihlela o atjhe ha o kgetha yena tla utlwa ka letlalo la hao ho nepahetse. Ko ska utlwe ka ho owner setjhaba se ska utlwe ka ho owner phutheho e na le tokelo e fuweng ke Modimo. Ska utlwe ka ho owner lelapa lena le bana bana ba hao, ska utlwe ka ho ba owner. Ba tsamaise to the certain level, let them ba tlohele ba tsamaye ka tsela e ba neng ba tle ba tsebe ho bona ka ba fana ka tokelo ka tokoloho ya hao. Bane tokoloho eo e fanwe ke Morena Jesu Kristo. Ka letsatsi le leng ke rona re tla arabela. So ntate Modimo a re thuse a re hlohonolofatse a re utlwele bohloko be le faneng ka ditokelo tsa lona tsa mo di-claim le ha di kgutla e le hore o tlo tsebe ho ba motho a nang le boikarabelo, because ka nako ngwe ha ditokelo tsa hao di nkuwe o hloka boikarabelo. Ntate Modimo a re etseng hantle a re utlwele bohloko. Ditokelo tsa hao di ska ba tsa hlothoa o ntso o di shebile, hana ka wena. Ka leba Modimo a letse hantle. Amen. Hallelujah. Re boka ntate Modimo haholo ka tshebeletso ya tsatsi la kajeno. Re leboha
moya wa lla mosebetsi wa hae a o entseng ka jeno lena. Mme re leboha sebetsi ba hao ntate Mokhothu Makhalanyane. Ditaba di ne di le ka tsela ena, re Modimo a bua le rona ka tsela ena. Ruri ntho ena ke ntho e fihlang kelellong ya motho e mong le e mong, jwalo ka motho ha bona tokoloho ya hae e tsamaya, wa e bona e le motho hela mona. Ha e ke ha ke sa botsa tje, ha e ke se ke le mohlanka tee fela ya sa tlo hlaga letho tje. Mme ha o ka sheba hantle, ke re hangata empa re ntse ho etswa nthong ena hore bala fela, hore ka tsatsi le leng mohlang tshello 13 temana 16 ho ya tjho 18 e phethahalang hantle, re be re le batho ba isehile ba tlwaela hore rona ha re na tokelo efe kapa efe. Ha o tlo sa etsa hore ba banyenyane le ba baholo, ba ruilweng le ba sa ruang, sa etsa hore e mong le mong a nke letshwao phatleng ya hae. Tla be di qadile moo tokoloho ile ya nkuwang ka yona ke bona le ntho hore baratuwa mo Facebook le YouTube, dipotso ha e ba di le teng re ka di lahlela hore le ka moso le di arabe, hobane re dutse re le teng marangrang ka nako tsohle. Lahlela dipotso moo, empa ba Modimo ruri lefatshe le ya rona thanto o e hlothe etsa yona o neletsa ka matso, empa e hlothwang o so baratuwa ra leboha. Ke lakatsa hore ka tsela e ikgethang tsatsi lena re hasa re le mmoho ditaba tsena, re kopane re le moifo ona o sebetsang taba tsena. Ke lakatsa hore banna bana ba heso ba tle ba atamele kwano, taba ena e ke e buang le hle le bone hore ehlile re etsa live a tlamela bontate ka dikopa ntate le setho sa ntse a tla le yena, re hlola re tjho ka mehla hore ke moifo o tjena. Ke re ntate le tete o teng ka metjhining o tsa kopanya dintho, kapa ntate Sehiso ke yena ka metjhining a ntse a kopanya, kapa ntate Modimo ke yena a ntse a kopanya ditaba tsena. Mme ka leno lena ke rona bana, ke ntate le tete, ntate Thapelo le tete ka thoko, ke ntate Kwantlela Modimo wa Mofokeng, ke nna Moribe le Thapa wa Mohlokwa, ke ukiela ka mona ha ke mohao ke ntate Sehiso Mohlolo wa Mokuditi, le morena a letse hantle ba bua kgabane mahlohonolo a selemo se setjha, morena a letse hantle se a kopana hape nakong e hlano. Ke kopa hee re be se re kwala ka thapelo. Ke kopa moruti Mokhothu ebe wena Modimo re a leboha.
ka nehanse ya hao ke lekgolo wena wena Seswateng wena mohausi wena motataisi wa rona motsamaisi wena morati wena ya nang le mamello ho Modimo ka diphoofolo wena ya elelliswang dinako le maemo wena ya neng a teng maobane ya ntseng a teng bakeng ya tla teng le ka moso morena bara le baradi ba hao ho ya ka lefatshe bohle ba ditabatabelo tsa bona tsa tikoloho maemong a fapakaneng ona re ya o di fihlelle ho latela le boikitlaetso ba bona le re leboha ka lebitso la Morena Jesu Kristo. Ra leboha bana ba Modimo ho fela kopana hape selemong se tlang. Morena a le hantle ke tshepa hore tla be le ka la pele eding ka pele selemong sa 2022. Morena a le hantle ho fela kopana le tlang kgotso ha e phapang.